Go buletswe semmuso dikopo tsa mokgwa wa online tsa ngwaga wa 2023 mo Gauteng. Fela batsadi ba na le maikutlo a farologaneng. Gareng ga bao ba neng ba le mo moleng ke Diura phela yo neng ana le tsholofelo ya gore o tla bona thuso. I'm starting to get sick. I'm starting to feel dizzy, but they are still helping me to find some school. What are they telling you is going on? They are busy looking for a school for my daughter. Bangwe ba batsadi ba ntshitse matshwenyego a bone mo mafaratlhatlheng a go bobega kgang. Le mororo lenaane le nnile bonya kwa tshimologong. Lefapha la re le kgonne go amogela dikopo di le 40 mo diureng tsa ntlha di le Pedi. Mme le tlile go batlisisa thito ya mathata a nnileng teng go netefatsa fa batsadi ba sa itemogele mathata fa ba dira dikopo. We started late, I must be honest, I must apologize. I'm told we overloaded the GPS system as well as the location system where parents need to pick up school. Our technicians have just resolved it. The first SMS have gone through. I'm told they've already registered 47,000 people, but we need to be sure before we can make public pronouncement. That is why I'm still here, to ensure that everything is sorted out. Le fa go itemogetswe mathata, go bao dikopo tsa bone di atlegileng. Go sepetse shentle ke feditse go apply ga ile ke khotsofetse go applyela lengwana ka mo grade 1 for next year. It's my second time. I'm hoping for Randfontein High for grade 8. Dikopo di buletswe go fitla gare ga bosigo, Phatwe a le malatsi a le 19.